Teško mi je. Ako mi košta da pomogne, ja upitam koga je to tako, katastrofa. Ne znam, dijete ne može biti gladno, ja ne mogu da mu stvorim ako nema. Nemamo uslova ni za život, nemamo šta da mate ne jedimo, nemamo ništa. Ovo je Bože sačuvaj. Niko nas o nama ne brini, isto ko da ne postojimo ovdje. Ko da nikad nismo ni postojali, ko da smo svi ovdje pokopani, umrli, eto. 20 porodica ili ukupno 51 osoba koje se trenutno nalaze u kampu Putovići kod Zenice ipak živi su i muku muče sa svakodnevnicom. Koliko god to nadobudni zaposlenici gradskih javnih ustanova ignorisali i bukvalno im poručivali da umru ili im govorili da, kako kažu stanovnici kampa, pasu travu, ovi ljudi postoje i imaju realne probleme. Gotovo svi su oboljeli, a najviše su ugrožena djeca. God otvorite vrata, vjerujte, samo kaže, ma što si dosadno, izađi napolje. Znači, niko te ne gleda uopšte. Ne volim kukat, ne volim. Ali jest da je teška situacija kad vidim i druge ljude, uvijek znam da ima neku potrebu. A ovdje je još potrebnih ljudi koji svi su ugroženi. Kamp Putović izgrađen je prije 20 godina za potrebe smještaja izbjeglih i raseljenih lica. Njegova namjena je vremenski ograničena. Sigurnost u ovim objektima je ispod minimuma. Živim gori na gornja baraka na spratu. Vjetar kad puši, navečer ne mreš spavat jer lila se detaljna baraka. Ugroženost objekata i stepen njihove sigurnosti je nizak, prvenstveno zato što su instalacije sve tu pokidane, osjetljive. Lako je moguće da upali elektroinstalacija, da li kao instalacija grijanja i slično koje imaju. Sanacija ovih objekata prosto je nemoguća, zbog čega je vlada Zeničko-Dobojskog kantona, iako je nenadležna, pokrenula inicijativu i osigurala sredstva da se za potrebe smještaja stanovnika kampa Putovići izgradi stambena zgrada. U pripremi je projekat i mislim da ćemo trajno zbrinuti te osobe i seliti onaj kamp koji je stvarno, vidjeli ste i sami na terenu, neuslovan. Dok se to ne desi, što će biti obaveza nove vlasti, ovi ljudi će ipak morati da nastave da strahuju u postojećim okolnostima. To međutim nije prepreka da građani koji su u mogućnosti i nevladine organizacije pomognu stanovnicima kampa Putovići i tako barem na kratko vrate osmijeh na njihova napaćena lica.